Ya, buat apa hari ini? Origami. Lipat origami. Bentuk apa ya? Pita aja lah. Bentuk apa? Pita. Ya. Balik. Nih, buat kayak gini ulang-ulang terus. Oke, kalau udah kita rapatin dulu. Lepas dulu kayak gini. Lipat dulu lagi. Nah, kembangin. Udah kayak gini, ambil lem, potong lem di sini. Kalau udah, bukain biar dia lebar buat kayak gini. Buat aja dulu kayak ginian, nanti dilepas kalau udah siap. Kalau udah, tunggu sebentar, buka. Udah jadi kayak gini ya kira-kira pitanya. Bye.